Fasada se lijepi ili klasičnim cementnim ljepilima ili po novome poliuretanskim. No stiropora. Konačno znam šta je Severina mislila kad je rekla vidjela sam snijeg u maju. Jel' tako? Moja kolegica, što i Severina radi keramiku. Fasada je vanjska ovojnica kuće, odnosno jaketa, jakna. I isto kao kod jakete ima energetsku i estetsku vrijednost. Ima ih naravno 100 vrsta, ali najčešća je stiropor fasada. Na kuću se lijepi stiropor koji se oblači u završnu žbuku. Savjet za sve investitore koji planiraju uskoro raditi fasadu. Pitajte svog majstora reference, otiđite, pogledajte što je do sad radio, ali ne u bilo koje doba dana. Svjetlost pod oštrim kutem raskrinkava grbavu fasadu. Fasada se lijepi ili klasičnim cementnim ljepilima ili po novome poliuretanskim. Razlika je u jednostavnosti i brzini. Evo recimo Ceresitov CT84 ima nekoliko prednosti u odnosu na cementna ljepila. Evo, kaže, jedna od prednosti za 2 sata je potpuno suh i može se tiplat. Pošto smo mi ozbiljna firma, ne vjerujemo mi njima, mi ćemo sad to testirati. Naravno, to ne radimo jer nas zanima, nego zato da imamo 2 sata pauze dok se suši. A kad smo ih već napravili, što bi rekla mater, da se ne baci, zalipit ćemo i na zid i testirati ona 2 sata. Ne mogu sad, ne. Snimam, čovječ. Sljedeća 2 sata ne mogu glavu dići pa ajde s posla. Snaga ljepljenja je i do 15% veća, odnosno jača. I ne samo to, nego cementnim ljepilom, svi koji rade znaju, ispod 5 stupnjeva ne treba ga ni mišat. S ovim radite do -10. Tako da moglo bi snijega biti i u prosincu, a ne samo u maju, kako kaže Severina. Evo ga, trenutak istine. Da, cementno je skroz friško, znači nimalo nije stislo. Probat ću ga, ma da, to je to. Da, evo ga, potpuno friško. A ovo gore? Da, skroz suho, skroz čisto. A isteče vrijeme i što se tiče Antine garaže, barem za ovu srijedu. Vidimo se sljedeći put, a dotad obavezno nas lajkajte po svim društvenim mrežama. Ako slučajno se spremate u adaptaciju ili u izgradnju kuće, bit će vam od koristi. Vidimo se!